تراي صغفاي بالكي لنا مبزعاخ نحلو كم قدمنا سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكونوا ناوترو من يوتيو لو من ريو عرستي متشم كابكرنا أفريكا تتقاقا مستقبل عبالتاتي كايت كم زلون فلتا لنا أبزوا نزي بكتباوي بوليتيكاوي كمون استراتيجيكاو من كسغاسات أفكارنا أفريكا زلو بفلا ما بتهم رس حيالان ويكا سوبر باورز بهالو أمريكا تشاينا كمون إيروباوي حبرت دم حجي أقداسي سممعات مس إثيوبيا يقبر له أبزلو من ريو حبرت إيروبا حد عبي باكج ويكان سممع ويكان حجز سممع مس إثيوبيا غير له إذا سممع زي قدم من انتهي تطويل نيرو نابي قصك خيد غل انتهي قد ما كنت كم زلوه كان رينا بحفشة إيروبا عبرت أبتناي كلايمت ساميت أب كينيا نيروبي استزاربوا وانت ذكركم كساب 300 بليون انفستخن قبرينا زدما كتا ودر مس تشاينا أبزوب أفريقيا ويكاب كونتيننت أفريقيا نزولون مبدعيو أزيا حجي نيشي كنجمرينا إن ديتيلت حبريتانا من تايزو علي بخميك وهب انتاي قد ما كنت كغريبة ملالون إثيوبيا لعلو كل دما إثيوبيا أبزوك وانزي أب كمي كنت هلا نزبلون كندهسس كنفتنينا سلازي استفل علينا قرات كنرينا بليز لايك جبروا سبورت جبروا ممبرز نايز channel ونكونوا نابلكم مجمريا بزيان اشتيكن جمر. This is an important day for our cooperation because we are taking important step while we are signing our multi-annual indicative program for our cooperation. So today in the afternoon we will sign this agreement, which is worth of 650 million euros. So, شد شمتين 5 مليون أزيا قداسي ني قطبا نيتي هاجر إثيوبيا كم زخونة يزنقر زلو exactly لأن من تاي محلاي بخمي من قديك وهب بتصحف هذا بحدا كن رينا مجمريا إذا حاجة زي أوروبا حبرت زقبر زلو أبتي جيوبوليتيكا نيكرنا أفريقيا كي أتنا خلنا بزحلفة أب كينيا زكاي زلنا أمريكا كمون أب جيبوتي رينا نيرنا قد من أبن ويتاونا جن إزوا فريزز جنزب زقبر زلو كابي زي ما تزلو يسكن نيشتي كونتكست كونا تجنا جيوبوليتيكا ويكنايزن رأس حيالان أب أفريقيا زقبر زلو ودرس كهنتمت بزياني جمر. Hello and welcome. You are watching Gravitas Plus. I am Molly Kampir. We have told you about the Belt and Road Project, Chinese President Xi Jinping's ambitious initiative. The project is dubbed as this century's Silk Road. There is a belt of overland corridors and a maritime road of shipping lanes. The prospects were as promising as it gets. The Belt and Road connecting over 140 countries. There are roads, railway lines, shipping routes, ports, oil refineries, industrial parks. So, إذا كنا تاتنريو زلنا هذا أوروبا حبرت يكون أمريكا زقبرو زلو كاتشاب ويكا مس تشاينا نمود دارنس الوانا تشاينا نمهساسني تقند علامة مخنياتو تشاينا كابكتشن 10 سنة بلاز جمرتو سيلك اند رود نو بيلت اند رود سوري سيلك رود بالكرم تاع دبري بيلت اند رود بي ار اي بحال بيلت اند رود انيشيتيف زبحال هذا بروجكت لو معود ما انتهي مسرحوا بزح تغرصاوي انفستمنت راب ترقياتات امن قد بابور اب ودبات ويكا شيبينج روتس كا نبرد انقصاص له مسمرات ناي ندادي كومون اندستريال باركس ودبات كومون هيدروالكتريك باورز ويكا ناي ماي ساعات استفل عليه بروجكتس ابيت يوم زغبر زلو زي بروجكت زي انفستمنت ناي China بمنصرنا أوروبا كريوس لزدلو خي هجي أوروبا زغبرو زلو سقمتتات. And power plants. But all of this, you see, comes with a hefty price tag. And we are not talking in billions, but in trillions. That's right. The Golden Project is estimated to cost $1 to $8 trillion. This is China asserting or trying to assert its dominance in global trade. The BRI was launched in 2013. It had its roadblocks, but for 8 long years, it stood uncontested. No other infrastructure project was as extensive or as expensive as China's BRI. In 2021, the European Union launched its own connectivity strategy. So, كمزرانا يو تي BRI بحالنا China project ويكا initiative ناي تغرز ناي investment China نعتتكيما أب نقدي يخون أب وفري أب سلواني هجرات عابي وادا هنس
عبد سلوان خدهنت حجزاز له كم خان متن أوروبا أمريكان دحر نوح متمات إذا كنا تعتزي أزي حدا جنيا نسأل من لأنهم طبعا ربحانا بلون ترمازي هساي كون كم زغل ترديهم أوروبا حتى كبلو زي the global gateways بالبروجكت هم تعملوا اتنا تشاينا بيراي زبهال كاب حد كسب شومنت تريليون زعقمي وسلازي زي أوروبا حكينا مزلو بفتش مسكور هذا زي كليو جن أوروبا 300 بليون ترى إيكونومي لهم زلوا حجي سمعوه أجرامي تو أوروبا تقوم زلوا تاكتيك كجراميهم سلامتاي تمليسنا في إثيوبيا كمونا بكينيا زجبرو زلوا كريا سلوا زخنة تو كونتكست كبكم علني please like جبرو let's go. The global gateway, the EU promised to help underdeveloped countries. How exactly? By developing high-quality digital, energy, and transport infrastructure. It also aims to strengthen health, education, and research systems around the world. 2 years on, only a few projects are underway. There is a fiber optic submarine cable. It will connect several countries in Northern Africa to Southern Europe. There is a 5.4 billion hydropower plant. So أوروبا نتنا China ودر كركبوا كولونيوم مغنياتو بعديتون بصفحاتون كمدما ناي China ولا كوزم عربا عالم كداخما بزح زفتن تخونا بميديا غيرو أنصارو نيجاتيف ألوتاوي غوسغواس كم زقبر وتدقاقم سمعكم اللهم بحفشاقن سور بالتخاول لوتي أب أفريقيا أب إيسيان زقبر زولو بروجكت زناي بيرايز بالنا China بزح تتغرتي كيرو بنصارو أوروبا كاب كنتشان صراحة كاب زجمرو زتكاس عبيت بروجكت زقبرو انت لو نعيشت في سمين أبزن هجرات عرب أب سمين أفريقيا ذركبا ناي فايبر أوبتيكس ناي إنترنت من قدتات كمون نعيش بروجكتات نبر ولا كسب حجي زرّة meaningful ويكا ترجم زلوا بروجكت فاند زقبرو يلم بأفتراي مخانيو هجراي وكمي كم زمسل ونتجنزب 300 بليون زبلو زلوا كابيز مخانون رايو لازم تسكام ويكا تحصد كاب حق فلينا هنري China ريل جنزب إنفست قبرلا أوروبا جنتاي تكمل لو رايو in Tajikistan, which aims to reduce Central Asia's dependency on Russian energy. Global Gateway's USP is its promise of sustainability, benefiting EU economies and boosting their global influence are the expected byproducts. The project was the EU's response to China's grand scheme. In theory, it was supposed to be neck and neck with the BRI, but the shoes, it seems, are just too big to fill. For starters, China has pumped in billions of dollars over the last 10 years and is going to splurge billions more. But all the European Union can manage is $318 billion till 2027. This, by the way, includes investments from the EU budget, member states, and the private sector. You see, the initiative does not bring any additional funding to the table. It is simply drawing on resources. So, انتهي زيادة عندك اسمعكم دلينيرة. So, بحفشة China تقبر زلا ولا China تقبر زلا بفتسم كورا درو أي كولونيوم زلو سلامتها China كم تقبر على أنتيلكم دما نتشاينا أزيو زخصبا ويكا نتسلواناتا نتكوناتاتاتا انتهي لكم نيراب كالي فيديو تاتاتي رأيوه China هذا أبز حلفة أسرع عمد بوحدو إيكونوميك ويكا تريد سيربلاس اللوا ويكا مس عالم كتنقد كلا مخصبة اللوا كل جزء أمريكا يكون أوروبا جن مخصب يبلو انتهي مالتيو نقدخ تقبر كلها ندقت تدون نوشت توان اللوا جي أمريكا زي حلفة 3 عمد تملسكم تاريخهم نوشت تتوا ويكات نسا أتاوناتا تيمبورت تجبر كابت إكسبورت تجبر سلز بزح كل زي تريد ديفيسيت بهاللوا الذي مقصد ده يكون كسارة اللوا بنقدم على تيو China جن أبز حلفة 10 عمد ويلعليو كل جزء تدقت صدو كابتن وشتات تو عزيز زعبي سلزي تريد سيربلاس مالت بزح قمت حبتي اللوا حبتي ناتا كابيتال نزي جنزب زيد ما كتنقص عصا تدليا انت اخذ قبره تغلب اب ستوك ماركت اب قال انفست قبره تغلب but that's not enough ويكا وصيت يبلون صرواي يمصالكان انت يمزقبرو اب هاجرات استفلاليه تعتقد او بروجكت انفست بمقبار ابيت كروح بيم زفتنو سلازي ني تشاينا حدا ገንዘብ ኣለዎም ኢንቨስት ክገብርዎ ዝኽእሉ ካልኣይ ነቲ ፕሮጀክታት ናይ ትሕቲ ቅርፂ ዝገብር ዓቕሚ ኣለዎም ኣብ ዓዶም ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት ትሕቲ ቅርፂ ናይ ዓዶም ክቕይሩ ከለዉ ብርቱዕ ዝኾነ ዓብ ዝኾነ ክእለት ቴክኒካውን ከምኡውን ኩሉ ዓይነት ስኪል ስለ ዘለዎም ዝሰርሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ንዑ ወሲዶም በቲ ካፒታል ናቶም ኢንቨስት ገይሮም ፕሮጀክት ሰሪሖም ህዝቦም እናስርሑ ቁጠቦም ክዕብዩ ይኽእሉ ልዕሊ ኩሉ ድማ እተን ኢንቨስት ዝገብሩለን ዘለዋ ሃገራት ፀጋታት ዘለወን እየን ሎሚ تحت قرصن إيكونومين سلزي مع بلنبر بزح تسقطات زلون وبحرياو معدنات زلون سلزخنا مسمع بلا نتشاينا إنما مع بلا خلون مسمع بلا نتشاينا تنزل زبالة مشاريع تقنات خلاب خنا فليتا يازو بليونز بس قبل زلا أوروبا ويانجن كان بحفشة الجنوب لنا 300 مليون بليون بهذا زلا جنزبون انت خانة نزي ناب أفريقيا إنفست خبروا لهم حدش توصوا جنزب يكونن كابت باجتهم زقراقر وطن هجرات دقبروزنا برا كله أواويقهم نو أخاقيبهم تايلو محج سمعوها. This is very nice.
very interesting نابنا إثيوبيا كملسينا كميو كرداكم على زي system كم يجرم جنزب نحجز على نايلهم كم زي حجز غطفلتو. Already allocated in the budget. Projects currently developing under Global Gateway banner would likely have happened anyway. You can say this is largely a rebranding exercise. And on top of that, the scale of Europe's plans pales as compared to the challenge. Where do a couple of $100 billion stand against a $1 trillion project? You see, half of Global Gateway's resources are earmarked for Africa. But what Europe is offering is still a mere drop in the ocean. Africa, after all, needs infrastructure investments of $150 billion per year. And like I just said, the EU's entire budget is $318 billion from 2021 to 2027. Meanwhile, China has achieved milestones in Africa that are difficult to ignore. Beijing has left a trail of state-of-the-art roads, railways, ports. There is Algeria's Chechel Ring Expressway and port. It links the Mediterranean with the African interior. Ethiopia's Addis Ababa to Djibouti Railway. Port of Dorale, dubbed Ethiopia's gateway to world trade. The East Africa rail corridors. Kenya's Mombasa. So بحفشة تي أفريقيا تدليو تحت غرس أبزوان زي نعمت كسب 150 بليون يزدليا. أوروبا تبلو دلادما نعلمي كمان أفريقيا كمان يكون نت global gateways بدل نملا عالمي. كاب أسران هذا كسب كاب أسران هذا كسب أسران شو عتن 300 بليون. لذي بفتنا أفريقيا خمسة صغير مست قلبنا أفريقيا يكون بنزارو تشاينا سربة تخاول لوطي أب تحت غرسي أمن قد بابور أبو دبات مهنات أبا قد تحت غرس أوي investment تشاينا تصعد زلان تinvest قبر زلان جنزبن تفريو زلان وتيتن عبيو. لذي ولا كوتش أوروبا بأفهم تبلو هذا فلوي حجز مزي global gateways بروزلو نعيلهم زوج هو حبريتا جنزب يبلومن نتقدم زقبروز نبريم أخاقيبهم شمك أيرهم كم حدش بروجكت جيرهم كشت وظيفة نزلوا إلى ثنا. so هجي نملس كملسين هذا فيديو زيا أبي إثيوبيا جيرهم مزلوا انتايو exact انتايهم زحطوا زلون إثيوبيا كان رينا دهريو إذا فيديو زيا كملسة كتنو حكم please like جبروا let's go like مقبار نت فيديو نابكالوت كم زبط هجبر نت channel دما يحجز let's go now. So today in the afternoon, taking important step while we are signing our multi-annual indicative program for our cooperation. So today in the afternoon, we will sign worth of 650 million euros. And it's now... So لومي تبلالا من إثيوبيا دعر نوح إسرع وقم جمرة أوروبا نتي نزي حجة تبادل لنا أمريكا كسب 1 بليون يورو كتبا حجز كتباوي إنفست قبل الله حسيبانيرا أنتو هنا بسن كتكونات تلا عليه نتجنزب أي هبون نيرم سلزي كابت 1 بليون تحاسب زنبرة شدش 250 مليون يورو كبوا تسمع معمل لولومي تمالي أقاتي مزي نغطي الحجة نتاعي كتب لي اسمعوا. No sorry. Important step which enables us to use budget support in the future. But of course, when it comes to budget support modality, there are all زترايقنا يكون أنت وساخي إثيوبيا كل زي ناي budget support وكانت budget عمتاوت بنقصدو budget بعموس لدي يكون اللي بعقم budget سلزلو ناي أمريكا ناي كولوت ناي أوروبا حبرتن أبت budget ناي تمنقستي حاجة زوهابوي سلزي منقس إثيوبيا بمصرته كابنا وحوان أب حاجز تمركز كنت أبازل له هاجري. Of course it's working for them. It's economy. أبز حلفية عبنيريو. Again of course كم تقول جزء بحال حاجز زبكة. There is no free lunch. ناينات أمسح ناينات أدراري لن. سلزي نشاتون طلبات هاللوميو. أنتي كم زلي دما. تنهينا كنرينا نغطل. Also very strict conditions. سلزي إذن بوزل لنا نتباجت سبورت هيكون نتباجت سبورت وكان أبتباجتكم نحجز زنبرنا جنزب نسك نبكم نتحرقينا مجمريا كمالا زلوا قد قد ما كنا على نسدما IMF ويكات International Monetary Fund زبلو طلبات نسوز غربلو نسو مستقبرين تايتهم طلبات حدا بحدا بصحف كن ريامين نغطل which are linked to that modality. So first we need to have the IMF program. And we know that government of Ethiopia is negotiating with the IMF on the program. So that is the first step. And then, of course, in addition to that, we also have some political conditions. But as I said in the beginning, we have a gradual approach. So هذا تقد ما كنا نتنا budget support نبudget حاجز نهبو هذا كابو تي
مست IMF قبروا زول IMF كأقول لك زي كلا يجري أوروبا حبرت ويا أمريكا كتب IMF كلا من قديم نسوز بلو زول كم مكونات بس سمعت قبر لهم جينا زي تودي قداي قلنا بتصبغ سقمتي خيط كم زولون سمع لنا قبل اليوم بوليتيكاوي قبل مكونات ونا لنا يبلا له بزعات بوليتيكاوي جن بنتصور زارة بديهم سنين لهن رينا. And now I think one step has been taken forward after this day because we are able to sign this MIP. And I want to highlight that European Union has never stopped our support to the population of Ethiopia, even though we had to suspend our budget support to the government. But we زي حجد بودا لو جنزب انت ترايم أوروبا حبرت ولا أبتزخون يكون جزيون عجز ناتو نهزبي إثيوبيا كم زي قارتي كنحبر ندلي ولا قا عبت باجت سبورت وي حجز عبت باجت نايت منجستي نجبرز نبرنا تطون تبلنا تي بحفشاجن نهزبي إثيوبيا أي رسعنا محجز أي قارتنا يعني أتولدنا. We have supported all the time the population of Ethiopia. We see Ethiopia as a strategic partner for us, very much looking forward to deepening our cooperation. إثيوبيا استراتيجيك ويكا استراتيجيكاويت محازاناتنا مالسي أبنوح تمتزلنا أبنوح كتربحنا تغل استراتيجيكاوك بهالكلو كل جزء أبنوح وان كربح كازخل مالتيو سلزي كم زي نسل دنقاط صدق كنا استراتيجي لنا بزع عدي إثيوبيا استراتيجيكاويت محازاناتنا سلزي كلاتهم إثيوبيا استراتيجيكاويت حجر يمزبلوا كينيا تشاينا استراتيجيكاويت حجر ياتوازران إثيوبيا بزح حزب اللوا عبا حجريو بزح أقاتا زلوا راشا استراتيجيكاويت حجر يمزبلوا أمريكا استراتيجيكاويت حجر يمزبلوا أوروبا حبرت سلزي ولا حجرات عرب إثيوبيا استراتيجيكاويت حجرية سلزي إثيوبيا كل جزء أمتنا على تركبها بغليلو حدا نوح تاريخاوي دبلوماسياوي صارت هاللوا كلايدما بز حزبي سحابنا هاللو بز حزب مالت بعين بيزنس كروخلو عبد عقا مالتيو لذي الشعب قمتي تيخا كل جزء إثيوبيا دبلوماتيك ماسل ويكا دبلوماسياوي وادان سلوان اللوا. Through this gradual approach. So زيارينا لنا حجي نغطل in details the devil is in details يبلا after details يخلق زيتي أتقام زقاتم يبلو. So زينا AFP حبريتا كنرينا أبتمين ويب سايت ونكن كيدنا جزين ترخيمنا. So you announce a new aid package to Ethiopia and the first since the war in Tigray. سلزي توجه تطاو كابزبل نما جمرات حاجة زجبرالو يبلالو سلزي أزز بعلتن هايو شد شميتن 5 مليون حاجة زجبرالله مخنا direct aid to East African country ده رسالة عمت متزول حاجة زي بلنالو تتبلوت أن هاد دراسة من هنا it's time to gradually normalize كأسنا بالنازم دنانا كان عريالون فتن بعزينا جميرنا زلنا تبلا مالتيو سلازي إزدي قدامي كونكريت ويكا جبوت زخونة قدامي سقمتي نابت بروسس دحرتي مقرأ ستابون وجين نقبر زلنا يتبلا الله أفتما جمريا كساب حدنت بي 0.4 بليون يورو يتحسبني يروك وهذا جن بسنكتي كنات عليه بإسراء was due to given to Ethiopia from كاب إذا كان زبزي كاب إسراء حدن كساب إسراء شو عتن مست global gateway زبل gateway زبال زنبرة 300 بليون دبلنا 1 بليون كابن إثيوبيا يتحسبني يرو سلازي كاب زدما كاب إسراء حدن كساب إسراء شو عتن زلوا جزيك وهاب جن but it was suspended مودة أسرع بسنك توقع مستجمرة تطويلو أمريكا وانت مسا سالس قمت وسيدات رايدة كونسي حاجزات تطوبيلات رايدة كونسي قداون أمبيرات اللي رأي عملتشو سلازي أمريكان أوروبا كل جزء تمسا سالس قمتي ينزو وزدا so طيب لا أبي أحمد said that said the aid would help boost Ethiopia's post-war recovery. سلازي إذا حاجز زين إثيوبيا كاب دحروج زلوا لمعتن عبيتن عبي حاجز كل ويخليو أبز حجز لنا يو بحما جزء لنا ده ما بتقول تباوي لو تنقبر زلنا أبى قداسي قداس بس لنا أبى بركته كل ويخلي ولا له سلازي the strategic partnership is now back on track. سلازي أبي step by step ناب أمريكا ناب أوروبا fully من لسالو دهرت زنبرو حقوق جزء زنبرو زندنا بمنصر نسنا بأوروبا ناب أمريكا زملو سزلو مسير ترازلو زمدنا بمنصر calculate نقبركم أخذ كدلكم من دهري
ፖለቲካ ጂኦፖለቲካ ዝርዳእኩም ኮይኑ ወይ ክርዳእኩም ትደልዩ እንተኮይንኩም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ገንዘብ ክንብ ከለና እንታይ ትብል ፀኒሓ ፖለቲካውን ካልእ ቅድመ ኩነታት ኣለዎ እንታይ ማለት እቲ ፖለቲካ ምስቲ መርገፂታትን ኣካይዳን ጠመተን ናይ ኣሜሪካን ናይ ኤውሮጳን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎም ልክዕ ኢትዮጵያ ምሳቶም ሓደ ዓይነት ኣጠማምታ ክህልዋ ከም ዘለዎ ግዴታ ይክህሉ ስለዚ እዚ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና እዚ ኩነታት እዚ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ንጹር ክኾነኩም ክኽእል ኣለዎ ፅንሕ ኢልና እውን ክንርኢና ወታደራዊ ሓላፊ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሎ ክንሰምዕ ኢና ክንቅፅል ኢና እቲ ተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ናይ ባጀት ሓገዝ ገሊፀልኩም ፀኒሐ she added that the program from okay the IMF ዝሰርሖ ዘሎ ምስ ጎኒ ጎኒ ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ኣለዉ right prime minister ኣቢ ረኺባቶ ከም ዝነበረት ከምኡ ነቲ ሚኒስትሪ ናይ ኣፍሪካ እውን ሙሳ ፋኪ እውን ረኺባቶ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር ዘሎ ዝሕብር ዘሎ the Tigray war ኣብ ትግራይ ዝበሃል ኣብ ክልል ትግራይ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱን እቲ ኣብኡ ዝተፈፀመ ኩነታት ድማ እንታይ ትብል ኣላ ኣብዚ ኣላ ሓንቲ ኣገዳሲ ነጥቢ the EU has long insisted it would not normalize relations with Ethiopia until there was accountability for these crimes. ስለዚህ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ኣብ ትውጋእ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ሰባት ከም ዝሞቱን ጃምላዊ ህልቂት ዓመፅ ዝተፈላለዩ ዓይነት ግፍዕታትን ከምኡውን ብዕፅዋ ጥሜት ከም ዝተገበረን ስለዚ እዞም ገበናት እዚኣቶም ኢትዮጵያ ብትክክል ሓላፍነት ወሲዳ ነቲ ገበናት ክሳብ ዘየፃረየትን ናብ ሕጊ ክሳብ ዘይቀረቡን ኣካውንታብሊቲ ክሳብ ዘይተወስደን ኢትዮጵያ ኤውሮፓዊ ሕብረት ሙሉእ ብሙሉእ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ክትዕርዮ ከም ዘይትደሊ ሓደ ንጹር ቅድመ ኩነት ኣቐሚጣ ኣላ ኣብዚ ስለዚ እዚኣ ኣገዳሲት እያ ኣብ ኖርት ኢትዮጵያ ወይ ካብ ትግራይ ዘጋጠመ ፀገማት ክንብል ከለና እዚ ሓደ ካብቲ ንኤርትራ ብቐጥታ ክፀልዋ ዝኽእል ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ስለዚ እቲ ቅድመ ኩነት ሓደ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ገፍዒ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ሸለል ክብሎ ምዃኖም ድሓን ምስ ግዜ ክንሪኦ እንዲና ኢትዮጵያ ዝገበሮ ኩሉ ድምፂ እናጎደለ ብሙሉእ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ኣብቲ ከባቢ ዝተገበረ ተደሚሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከስግርዎ ከም ዝኽእሉ ምግማቱ ኣየፀግምን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ ካብ ዝሓለፈ ግዜ ክንመሃር ተኮይንና በዚ ሓደ ነገር እዩ ናይ ኣልሸባብ ትብል ቴማ እውን ኣላ ፅንሕ ኢልና ክንሪኣ ኢና እቶም ናይ ቴሮሪዝም ገለመለ ዝብል ቃላት እውን ይብገሱ ኣለዉ እዚኣቶም ድማ ናበይ ገፆም ከም ዝኸዱ ካብ ታሪክ ክንመሃር ክንክእል ኣለና እንታይ ብላ ኣሎ ኢትዮጵያ has tried to block a UN okay ኣብ 2021-22 ብዩኤን ዝተሰነየ መፅናዕቲ ኣብቲ ጃምላዊ ህልቂት ወይ ከዓ ቀትለታት ዝተፈፀመ ክገብሩ ደልዮም ነይሮም ኢትዮጵያ ግን ኣይንደልን ብምባል ብናታ ነቲ ውሽጣዊ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ብምቋም ባዕላ ክትገብሮ ፈቲና ኣብዚ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ፕሮሰስ ዝብል ብምቋም ባዕላ ነቲ human rights ክትገብሮ ፈቲና the UN probe has said all sides committed abuses ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ገበን ብኩሉ ወገናት ከም ዝተፈፀመ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ክትሪኡ ኣለኩም the EU እቲ ሓገዝ the EU's aid pledge to Ethiopia came a day before a deadline for renewing the mandate for the investigation of the UN Human Rights Council in Geneva. ትሪኡ ኣለኹም ከመይ ተሓላለኸ ምዃኑ እቲ ስምምዕ ዝተፈፀመሉ ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ እንታይ እዩ Human Rights Council ናይ ጀኔቫ እቲ ነቲ መፅናዕቲ ንክገብሩ ኢትዮጵያ ክትፍርመሉ ዘለዎ ሓንቲ መዓልቲ ክተርፎ ከሎ እዩ ስምምዕ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኩሉ ፕላነት ከም ዝኾነን ኢትዮጵያ ድማ ነዚ ልክዕ ኣራንሻ ቅድሚያ ቀሪቦምላ ዘሎ ነዚ 650 ሚልዮን ክረኽብዎ እንተሕሪ ኮይኖም ነዚኣ ናይ human rights ከዓ ክፍርሙላ ከም ዘለዎም ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኣብዚ ሓለፈ ኣቕሪበልኩም ነይረ ናይ human rights ኣብ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ግህሰታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንኣብነት ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ on Tuesday the UN experts warned that more independent investigation in Ethiopia ስለዚ እቲ UN እንታይ ብሎ ወኪላታት ናይ UN እናፃ ዝኾነ መፅናዕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክግበር ከም ዘለዎ ምክንያቱ ብርቱዕ ዝኾነ dire human rights situation ኣዝዩ ሕማቕ ሰብኣዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘሎን ስለዚ overwhelming risk of future atrocities ከምኡውን ንመፃኢ ሓደ ዓቢ ሪስክ ኣሎ ጃምላዊ ህልቂት ወይ ከዓ ቀትለታት ንክፍፀም ስለዚ ናፃ ዝኾነ መፅናዕቲ ክግበር ኣለዎ ዝብል ቅድመ ኩነት UN ጠለብ ኣቕሪብሎ ማለት እዩ there's a very real and imminent risk that the situation will deteriorate further ከምኡ ድማ እንታይ ብሎ ሓደ ዓቢ
ريسك ويكا زنصلالو صقم الله بتعدي تكونتات ناي سبعاو جسا سبعا مسالاتن اغرغرن نابرت عقخاي كم زغل so it is upon the international community to ensure the investigation ስለዚህ again ብዝخبدك ቃላትን አጠቃቀማ حساباتن ገይሮም እናጽ ዝኾነ መጽናዕቲ ናይ human rights ክግበር ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለው ስለዚህ this is becoming a very important topic ንሪየልና common report by the UN panel ዝሓለፈ ወርሒ ዘጋጠመው ንብልሎ ብዚ last man cited grave and ongoing atrocities in Tigray ስለዚህ ኣብ ትግራይ ብርቱዕ ዝኾነ ዝቕጽል ዘሎ ህልቂት atrocities ማለት ህልቂት እዩ ወይ ካ ዓመጽ ይፍጸም ከም ዘሎ ተዓዲ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ and question Ethiopia's officials commitment to deliver ከም ድማ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ተገይሩ ዘሎ ወይ ካ ነቲ ዝተገበረ ግፍዕን ቀትለታትን ሙሉእ ሓላፍነት ክወስድ ድልውነት ከም ዘለዎም እውን ዘጠራጥር እዩ ይብለሎ ከም ድማ ኣብዚያ ናይ ሞደታ ደላ last week Human Rights Watch said that the EU should submit a resolution at the UN ስለዚህ ኤውሮፓ ህብረት ሓደ resolution ወይ ካ ዝኾነ እማመ ከቅርብ ከላሎ Human Rights Council calling for continuity ስለዚህ እዚኦም Human Rights ዝበሃሉ ዓብይ ፀቕጢ ይገብሩ ከም ዘለው ንርኢ ኣለና ብዛዕባ እቲ ኩነታት ናይቲ ዳሽማለት ሕጂ እንታይ ክንሪኢና እዚ ብሓገዝ ናይ ኤውሮፓን ገለመለን ክኾን ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኬንያ እንታይ ከም ዝተጋጠመ ንዝክር ኢና There, he met with Djiboutian leaders and the Somali president, whose forces, Austin said, ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝገበሮ ንሽተይ ወሲድና ንኹሉ ክንሕውሶ ስለ ዝደለና had made more progress against the Al-Shabaab terror group in the past year than the previous 5 years combined. Austin then turned to Kenya. How are you? He visited a base in Manda Bay near the Somali border, where a terrorist attack in 2020 killed 3 Americans. Message here being very clear that the war on terror still remains top on the agenda of the American government. The American and Kenyan defense secretaries signed a 5-year security agreement to support working together against their So, ከም ንሪኦ ዘለና ኤውሮፓ ህብረት ኣብ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኬንያ ዝገብርዎ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ውዕላት እዚ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ከይዲ እንታይ ከም ዝመስል ክግህደልኩም ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኣብ ጅቡቲ ከይዲ ነይሩ ከምኡ ድማ ኣብ ኬንያ ከይዱ ኣሜሪካ ኣብ ዝዋን እዚ ብንጹር ፌቨሬት ደስቲኔሽን ወይ ካታ ዝበለፀት መሳርሕትናታ ንኬንያ ዝመረፀት ትመስል ኣክን ኢትዮጵያ ግን ስቲል ኢትዮጵያ ኤውሮፓዊ ሕብረት ተኣትዩ ኦልሬዲ ኣሜሪካ ኢንዳይሬክትሊ እውን ኣፅልዋ ስለ ዘለዋ they have no problem ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዚኦም ኣትዮም ኣለው ናይ ቻይና we have no idea right now what's happening ኢትዮጵያ ናብ ብሪክስ ኣትያላ ስለዚ ሃንደበታዊ ምእታዊ ነይሩ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ብሪክስ እውን ስለዚ ኣቢ ምስ ኩሎም ጃቭል ክገብር ይፍትን ኣሎ but we will see time will tell ከመይ ከም ዝገብር ኣብ ዝውዕል እዚ ናይ 100 ሚልዮን ስምምዕ ኢትዮጵያ ኬንያ ምስ ኣሜሪካ ከም ዝገበረት ሪና ነና ስለዚ ናይ ፀጥታ ጉዳይ እቲ ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ኣቐዲምና እቲ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባና ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ክልተ ኣገደስቲ ሪፖርታት ክንርኢና ሕጂ መጀመርያ ሓደ ሬድሲ ፎረም ዝበሃል ወይ ከዓ ንቀይሕ ባሕሪ ዝድህስስ ፎረም ሓደ ዓቢ ዋዕላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዕፁብ ማዕፆ ተገይሩ ተባሂሉ ካብ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ብዙሕ ዘናውፅ ግን ሓደ ካብቲ ዘዛርብ ዘሎ ኣርስቲ እዛ ዘረባ እዚ ሕጂ ንሰምዓይና ንስማዕ እያ መከላከያ ሰራዊት በዚህ ውስጥ ነው ተልእኮ እየፈጸመ ያለው አንዳንዱም የባዕድ ተልእኮ ተቀብሎ ተደራድሮ ከባዕድ ገንዘብ እየወሰደ መጥቶ አገር ውስጥ ደግሞ ቀስቅሶ ባልሆነ መንገድ ወጣት ያዘጋጀና ያደራጀ እኛን የሚበጠብጥ እንታይ ብላሎ መቸም እቲ ዘረባ ብጎቦ እዩ ገለገለ ሓይልታት ናይ ደገሉ ኣብዛ ዓዲ ንገለ ወገናት መንስያት ብምስልጣንን ንገለገለ ሰባት ሓገዝ ብምሃብን ብምድጋፍን ነቲ ውሽጣዊ ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ንምርባሽን ምርግጋ ንምኽላልን ዝሰርሑ ሓይልታት ኣለው ይብላሎ ስለዚ መን ምዃኑ ንለባም ኣምተሉ እዩ ንቐጽል ኢትዮጵያን የሚበጠብጥ አለ ይሄ በተደጋጋሚ ታይቷል እንጃ የንጉሱን አላስታውስም እንጂ በደርግ ጊዜም ይሄ ነበረ በኢህአዴግ ጊዜም ይሄ ነበረ አሁንም አለ አሁን እንደውም ትንሽ ጠንከር ያለ
እዚ ኩነታት እዚ ድማ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ግዜ ደርጊ ዝነበረ እዩ ኣብ ግዜ ህወሓት ወይ ህወደግ ኣብ ዝነበረሉ እውን ዝነበረ ፈተነ እዩ ሕጂ ድማ በርቲዑ ይኸይድ ኣሎ ይብል ኣሎ ስለዚ ንቐፅል ንእሽተይ ክንሰምዓ ኢና ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ድማ ክንርኢ ኢና ኢትዮጵያን ከውጭ ኃይሎች ጋር በመሞዳሞድ ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚሰሩ አሉና እኛ እዛ ውስጥ ነው ተቀርቅረን ያለነው እዚህ ውስጥ ነው ተቀርቅረን እንዳንተው አገራችን ይፈርሳል አገራችን ይፈርሳል ከምድረ ገጽ እንጠፋለን እንደ ሶማሊያ እንሆናለን እንደ ሊቢያ እንደ ሶሪያ ሊያጋጥመን ይችላል ሰው ንሕና ኣብ ከምዚ ኩነታት ናይ ወፃኢ ሓይሊ መትዩ ኣብዛ ዓድና ዝገብረልና ዘሎ ስቂልና ከይንሪ ሃገርና ክትፈርስ እያ ዓድና ከም ዘይትነብር ኣብዛ ዓለም ከም ዘይትህልዎ ክትከውን እያ ከም ሶማል ከም ሊቢያ ከም ካልኦት ሃገራት ክትከውን እያ ይብል ኣሎ ንቐፅል እንደ የመን ሊያጋጥመን ይችላል ስለዚህ ያለን እድል በተነጻጻሪ አገረ መንግስቱን ከሚመራው እና የህዝብ ይሁንታ አግኝቶ በምርጫ ወደ ስልጣን የመጣው ኃይል ጋር ሆነን ይሄ ጋንግሪን የሆነ ኤሊት መታገል አለብን ብለን እየታገልን ኢትዮጵያን ማጋጨት ማፋጨት ማዋጋት ማበጣበጥ መተዳደሪያ አድርጎ የወሰደ ኤሊት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ፈርዶ ኢትዮጵያ ሰላም እንዳታገኝ አበክሮ እየሰራ ነው ያለው ብሓፈሻ እቲ ኤሊት ናብ ኤሊት ግሩፕ እዮም ዘፀግዕዎ ዘለው ናይ ኢትዮጵያ ርጉእነትን ዕግርግርን ሰላም ምስኣንን ከም መከራኸሪ ወይ ከዓ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢልካ ንኔጎሲዬሽን ሓይሊ ከም ዝበካ ስለዚ ነዚ ክሰዓር ከም ዘሎ ወይ ነዚ ክእለ ከም ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ዝሓን ምስኣ ተመሳሰሊት ሓንቲ ንእሽተይ ሓበሬታ ክንሪና እስከዚያ ንስማዕያ ክምለሳ ኢና እዚያ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ነቲ ጂኦፖለቲካ ናይቲ ዞባ ኢትዮጵያ የድንበር አካባቢዎች ክፍት በመሆናቸው የባዕድ ኃይሎች በቀላሉ እየገቡ ነው ተባለ። አልሸባብ 95 ኪሎ ሜትሮችን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ዘልቆ መግባቱን የአንከር ምንጮች ካደረሱን መረጃ ለማወቅ ተችሏል። በጋምቤላ በኩል የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች እስከ 100 ኪሎ ሜትሮች በመግባት የኢትዮጵያን መንደሮች በየዕለቱ እንደሚያጠቁም ተመልክቷል። እንታይ ይብላሉ ኢትዮጵያ ሰራዊታ ፋፋ ስለዚህ ብል ዘሎ ወይ ዕቁል ሰራዊቱን ስለዚህ ይብል ኣብዚ ዋን እዚ ዶባታ ክፉት ኮይኑሎ ስለዚህ አልሸባብ ወገን ሶማል 95 ኪሎ ሜትር ውሽጣ አትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ከም ዘሎ ከምኡውን ብወገን ጋምቤላ እውን ናይ ደቡብ ሱዳን እዮም ናይ ገለ ዕጡቃት 100 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኢትዮጵያ አትዮም ዘለይዎ ይገብሩ ከም ዘለው ክንቀፅል ኢና ከዋት ጋር በነበረው ጦርነት አጋጣሚውን ተጠቅማ ሰፊ የኢትዮጵያን ግዛት የተቆጣጠረችው ሱዳን አሁንም ድረስ የኢትዮጵያ መሬት በቁጥጥር ስር አድርጋ እንደምትገኝ የተገለጸ ሲሆን በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ ምንም አይነት ጥረት እያደረገ እንዳልሆነ ለጉዳዩ ቅርበት ካላቸው ወገኖች መረጃ ለማወቅ ተችሏል። በፍልሚያ ላይ ካሉት የሱዳን ኃይሎች አንደኛው ጀነራል አልቡርሃን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፈቅደውልን ነው ግዛታችንን ያዝነው ብለው መናገራቸውን በወቅቱ የሱዳን ጋዜጦች ይፋ አድርገውት እንደነበር የሚታወስ ነው። በወገን ሱዳን ውን እንተኾነ ሱዳን ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ናይ ትግራይ ውግእ ካላ ኣብ ትግራይ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ውግእ ክካየድ ከሎ ናይ ወታደራት ናይ ሱዳን ኣትዮም ናይ ቀደም ግዛትና እዩ ዝግባእ ናይ ብምባል ብሓይሊ ወሲዶም ከም ዝነበሩን እቲ ሽዑ መራሒ ዝነበረ ሕጂውን ስቲል ዲፌክት ባይ ዲፎልት መራሒ ዘሎ አልቡርሃን ጀነራል አልቡርሃን ዝበሃል ኢትዮጵያ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ኣፍቂድልና እዩ መሬትና ንክንወስድ ከም ዝበለ ዝዝከር ኮይኑ ስቲል ክሳብ ሕጂ እውን ካብቲ ዝሓዝዎ ከም ዘይወፁን ኣብቲ ቦታታት እቲ ከም ዘለውን ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ሓቅነት ኣለዎ የብሉን ተጠንቂቅኩም ትስምዑዎ ግን it's very very important the security level ናይ ተዓዳብ ከመይ ኩነታት ከም ዘሎ
ሸባብ የኢትዮጵያን ወታደሮች በሶማሊያ ምድር እያጠቃና ከፍተኛ ኪሳራ እያደረሰ ሲሆን ክፍት ያገኘውን የኢትዮጵያን ድንበር ሰተት ተብሎ በመግባት ታጣቂዎቹን አስፍሮበት እንደሚገኝ ተገልጿል። የአልሸባብ እቅድ በግልጽ ያልታወቀ መሆኑን የሚናገሩት የአንከር የመረጃ ምንጮች ድንበር ላይ የሚጠብቀውና በአብዛኛው በሶማሌ ክልል ሰፍሮ የነበረው የአገዛዙ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አማራ ክልል መላኩን ተከትሎ አልሸባብ በቀላሉ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት 95 ኪሎ ሜትር ዘልቆ ሊገባ እንደቻለ ይገልጻሉ። በተመሳሳይ በጋምቤላ ክልል የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ክፍለ ጦርም በአማራ ክልል እየተካሄደ ላለው ጦርነት ግዳጅ ተሰጥቶት በመዝመቱ ድንበሩ ክፍት እንደሆነና የተለያዩ የደቡብ ሱዳን ታጣቂዎች ከ100 ኪሎ ሜትሮች በላይ ዘልቀው በመግባት በኢትዮጵያን መንደሮች ላይ የዘረፋና እቲ ኣብ ብወገን ሶማል ዝነበረ ሰራዊት ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ስለዝተወሰዱ ከፋት ስለዝተኸፈተት አልሸባብ ዝበሃል ከምዝኣተወን ብወገን ደቡብ ሱዳን ዘለውን እቶም ኣብኡ ዘለዎ ጥውቃት 100 ኪሎ ሜትር ኣቢሎም ስለዝኣተቱ ሰራዊት ስለዘየለ ኣብ ካልእ ውግእን ዕግርግርን ስለዘሎ እቲ ሃገር ክፉት ኮይና ዶባታ ካልኦት ሓይልታት ይኣትዎ ከም ዘለዉ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ግድያ እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸው ተመልክቷል። ኢትዮጵያ በምትዋሰንበት የኬንያ የጠረፍ አካባቢ ምንም አይነት የመከላከያ ሰራዊት ባለመኖሩ የኬንያ የቅኝት የጦር አውሮፕላኖች እንደፈለጋቸው የኢትዮጵያን ሰማይ እያለፉ መግባት መጀመራቸውን ከምንጮች መረጃ መረዳት ተችሏል። ሀርጌሳ ሶማሌላንድ የነበረው የአገዛዙ ሰራዊትም ለአማራው ክልል ጦርነት በሚል እንዲነሳ የተደረገ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከኤርትራ ከምትዋሰንበት ድንበር በስተቀር በሌሎቹ የኢትዮጵያ የድንበር አካባቢዎች ሀገሪቱን የሚጠብቃት ሰራዊት እንደሌለ ነው የመረጃ ምንጮች የሚገልጹት። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የአባይን ግድብ ጨምሮ የሚጠብቀው ክፍለ ጦርም አብዛኛው ክፍሉ ከሰሞኑ ወደ አማራ ክልል መዝመቱ የሚታወስ ነው። ሀገሪቱ ባለቤት የሌላት ትመስላለች። የውጭ ወራሪ መግባት ከፈለገም የሚከለክለው ምንም አይነት ኃይል የለም በማለት መረጃውን ያደረሱን ምንጮች ስጋታቸውን ገልጸዋል። በአማራ ክልል ህዝብ ላይ አገዛዙ ለከፈተው ጦርነት ባለፉት 5 ወራት ከፍተኛ ቁጥር ያለው እግረኛ ሰራዊቱ ጉዳት የደረሰበት መሆኑ ሲገለጽ ቆይቷል። በሐፈሻ እንታይ ብልለው ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዕግርግር ኣብ ትግራይ ዝነበረ ብርቱዕ ሰራዊት ብዙሕ ሰራዊት ከም ዝተሳተፈን ሓይሊ ኣብኡ ከም ዝነበረን ሕጂ ድማ ኣብ ኣምሓራ ብዝካየድ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ብዝካየድ ዘሎ ዝተፈላለዩ ጎነፃት እቲ ሰራዊት ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ስለተኣሊኹ ዘሎ ዶባት ናይ እታ ንኣብነት ብወገን ኤርትራ ዘሎ ዶባት ከምቲ ዝድለ ሰራዊት ከም ዘይብሉን ክፉት ከም ዘለዎን ብወገን ኬንያ ዘሎ ዶቡን ዝኾነ ሰራዊት ስለ ዘይብሉ ወታደራውያን ነፈርቲ ናይ ኬንያ ከም ድሌተን ዶብ ሰጊረን ከም ዝንቀሳቀሳ ከምኡውን ብካልእ ዶባት ዘሎ ብሶማል ይኹን ብወገን ደቡብ ሱዳን ዘሎ ከምኡ ምስ ሱዳን ዘሎ ብኩሉ ወገናት እኩል ወታደራት ኣብ ዶባት ስለዘይብላ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ክፉት ስለዘሎ ፀላይ ዝኾነ ፀላይ እንተደልዩ ቃጥታ መፅኡ ከኣቱ ከም ዝኽእልን ድሌቱ ክገብር ከም ዝኽእልን ምንጭታት ይሕብሩ ዝብል ሓበሬታ እዩ። ብሓፈሻ እዚ ሓበሬታ እዚ ገለ ሓቅነት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ልዕሊ ኩሉ ክንጥቀቐሉ ዘለና ግን እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንኢትዮጵያ ክወራ ዝኽእል ሓይሊ የለን። ሓቂ ንምዝራብ ውሽጣዊ ፀገም ጥራይ ክወራ ዝኽእል ምክንያቱ ዓብዪ ናይ ደገ ደገፍ ስለ ዘለዎ እቲ ሃገር ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ክወርር ዝኽእል ንኣብነት ከም ካልኦት ሃገራት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትወርር ትኽእል ስጋኣት ዘለዋ ይመስለኒ። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትወርር ስጋኣት እምበር ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክትወርር ትኽእል። ሱዳን ከም ሃገር እውን የላን ንባዕላ። ኬንያ ምስ ናይ ኣሜሪካ ዲልን ገለን I don't think there is an intention. So ብሓፈሻ እዚ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲካ ምንቅስቃስ ንዓይ ስጋኣት ትፈጥረለይ ከም ጆርጆ ክዕዘቦ ከለኹ ሓደ ነገር something is cooking ይብሉ ገለ ነገር ሲ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ይስራሕ ከም ዘሎ ምዝ ፅንፅንታታት ናይ በዓይ ቀይ ባህር ዞን ናይ ገለ ዝበሃል ዘሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሕጂ እውን ዘየደቅስ ከም ዝኾነ እቲ ኩሉ ተስፋ ዝህብ ዝነበረ ሪጅናል ኢንተግሬሽን ወብሓደ ኮይኖም ምስ ኬንያ ዶ ምስ ሶማልያ ዶ ምስ ኢትዮጵያ ዶ ምስ ኤርትራ ዶ ምስ ሱዳን ዶ ዝበሃል ዝነበረ ንሱ ንክብፃሕ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዘን ምዕራባውያን ሃገራት ኢደን ኢትየን ስለ ዘለዋ ነዚ ይመስል። ነቲ ዞባ ካልእ ምዕባለታት ክህሉ ከሎ ድማ ርኤ ኣብ እዋኑ ከቕርበልኩም ክፍትን እየ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ተገዲሱ ክሪኦን ክሰምዖን ዘለዎ እዩ ክብል ይደሊ። ነቲ ጂኦፖለቲካ ከመይ ከም ዝመስል ንምፍላጥ ክሕግዝ ኢለ ገይረዮ። I hope ገለ ነገር ተማሂርና ክንከውን። ፕሊዝ ላይክ ግበሩ፣ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርስታ ብዝክገድፍ እየ። ሜምበርስ ናይዚ ቻነል ክትኮኑ ትደሊኹም ቻነል ሜምበርሽፕ ዝብል ገይርና ኣለና። ዝጎደለ ክውስቕ ዝግባአና ዘይበልኩ ሓበሬታ እንተሎ ድማ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ግደፍ እናበልኩ ድሓንኩ ናብ ካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ፅፅብቑ ቻው።
تراي صغفاي بالكي لنا لنا مبسعاخ نحلو كم قدمنا